Dan hadirin, marilah kita saksikan bersama Manik Kilat Bumi, persembahan dari Drama Gong Lawas, Paguyuban Peduli Seni Drama Gong Lawas Patsmagol Provinsi Bali, Puri Gandapura, Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar. Hadirin, selamat menyaksikan. Pandalin di tiang pinago penglantur sembah di tiang sarang sami sakeng paguyuban Drama Gong Lawas rasa ngayu bahagia aturan di tiang dua ning ringeran semangkin sida di tiang atur naya merupa sesolahan Drama Gong sakewanten sedurung titiang aturan sesolahan puniki lugrahang titiang nunas gang reno sinempura duaning jantan tunaluwe munyuk lungsur atau titiang aturan sesolahan puniki pamakas sehananin maka kirangipun ledang arse ida dane para penonton sarang sami ngampurayang para penonton sarang sami sane musti kayang titiang munguing carita sane peraya katur ring rena semangkin boyo nintan tios wantah mapi tegas manik kilat bumi manik kilat bumi manik kilat bumi. Api munguing daging ceritanipun ledang arse ida dari para penonton atur titiang nyak siang kalih miar siang malih bos-bos dumugi melarapan paswe canida sang yang widiwase sida untuk titiang ledangan pengarsan para penonton sarang sami sio senring purike magang yukti pengabdian titiang jagi nunas puara-warah lan pitekat-pitekat mantuk ring sang sujana sana ke bawah seperhatian ring sejeroning Drama Gong lama kana wenten angin titiang sesuluh lanturan pemargin titiang kapungkur wekas para darsi kesinamian kadipuni ke murdani ngatur titiang mogo diwastu melarapan paswe canida sang yang widiwase titiang sarang sami sakeng paguyuban Drama Gong Lawas pingkalih para semeton penonton sarang sami sida ngemanggin kerahajangan dirgahayu dirgayusu Om Santi 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 Om.
Nyangsia Sane Presiden rauh sareng Nyangsiang oh ritet kalau weten draman rodane bau oh kedan masa yang para mengalah jaga ledang itu mau paico segitu man rago nongol makleci teng bayu ngapain besi nih oh ring para pengebrekan breaker yang mengucapkan selamat menonton aneh ada cuma selamat mendengarkan tidak ada hari tanpa ngebrek tidak ada hari tanpa ngebrek sekat 16 apa artinya? Nekat sudah dipalas oh gitu si makin kene tua-tua keladi sini pasti anu ini jamin anu tua-tua keladi makin tua kayak memedi makin tua kayak mau cager ya gimana be sini dah kan siapa dakon enggen apa alih bokekeh di subana bakat utang wah sudah ini berendon soleh takon sih soleh takon sih iya ada sen soleh takon oh alih bokekeh alih subuh bakat utang apa tuh orang malu tawancang loh ada apa saya wangi sih tebus apa artinya apa bayi saya tebak ke duit oleh susu saya pakai kale babakat kan tutang ya beh gitu macam di bawah ranjang beh gitu macam kayak nenek tuh ni kan tak kau sih gaya apa jemaah paling deman nih suut bergaya deman mati ya jawab tuh yang tuh orang jangan lah jencang yang sila bersuut bergaya depan ya suut bergaya hati depan belum tak lah hati orang lah hati orang apa ya apa lagi BAB 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 berapa nama Ju benar pas ada plus enak rasanya jadi lah hitungannya si Nawang ya Jana Kerti Jana Kerti aneh madan Jana Kerti yaitu manusia yang unggul bermartabat oh aneh tahan banting dan menyelesaikan masalah dengan dharma oh yang ada contohnya sih itu yang di film itu Superman gitu oh mesti menyelesaikan masalah yang dikekawinkan ide sang dasarata oh ya dikekawin mula yang mula nginutan sang dasarata pemimpin mandut gitu oh nungutan pemardian ide sang dasarata guna mantel sang dasarata oh keluar ide sang dasarata urus sirering weda ide uning ring sekancaan ilmu pengetahuan bakti ring dewa oh ide tensap bakti ring ide sesuai ide sang Yahudi dharma lupeng fitra puja ring para leluhur ide tetap bakti masih tersireng swaga terkape oh ring para semeton ngotran ide tresno sinten ngobaos ane kasar ni patut contoh yang di itu ane madan Jana Kerti itu yang alih dikekawin gitu oh yang putra suputra sadu Gunawan gitu putra suputra ini madan Jana Kerti cambangan catatan ke cucu catatan apa catatan kak ne gendeng ngejab naka
Gening nih Cang Bang. Catatan gening. Apa judulnya? Angkean benyile. Nyak Paparago bertua-tua nih angkean benyile. Ben mati ben puan sing tawa kal bangkau. Angkian benyile. Sot musik. Hidup mati sing dadi tage agar jani nyidang angke ane banyile manipuan pasti metage mekejang pasti mulai sing hitung lacur mua anak suge hidup kengken lakar tage ada nak lacur masih ada nak suge kali bahagia apa sedih ngai benar apa pelih yang dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi somong marah dadi anak sugih sabane sing dadi toleh pragat makalangan marah hidup kekurangan hidup mela perjuangan merdeka angkiane banyile jalan melaksana luwe sedone metake apa rahayu kepange manipuan mati tu sing obat kelompokan hati capek bempal-pal ingat Cang Bapak umur cabut 77 Yen malawan Cang mati pak ruang yen purat panah jangan ruang kekendon benci ruang kalau panah aja terlambat sing orenca sing ingat cigas gelam 3 bulan mekiset sebaliana yang ngerumang kurajina Cang ngerumang nen malu dugaan Cang gelam yang Cang set balian kurang Cang cuma ya sing bani pula saleh celuluk ke kone beli apel main jangkut Cang ketua Cak bani ke ya gelam ya latas kurang Cang itu beli apel jangkut Cang nyaci begitu kelemah Cang sing pulas kelemah tidak yang ngejar ya gisi Cang ya Cang ngejar pesupan mas ya ngeluah ya meluah ya muntah nyak ya pulas Cang masih mati sih mau bekal empuk si deman urus sengkuran timpal karman si pangkawang si Cang olah sadiki pedeh yan bawa karmo luweh kena tepuk menbol karmo jelek na tepuk ukuran jadu gua mencing ngempuang bedan di swargana takon kisan jogor mani pal
kuda Cibonam padang lo wenten daso babo Cipompong daso Yo. wow pedes masang Ali Cipedeh Cang. nyen sing pedes basuran ca Apa kurang perhatian Cang? Cang kan keken kena tresnan Cang menyama jaci. Pikir nak dona. bulan tresno penyamo bos sing itu ini berago dini dari farak kan itu memarah kan di kayak dodo agong dipuri itu mau duwe putra telu oh Sungkan sih. ane paling dure sungkan Nomor 2 nomor 2 Teruno ano. oh sing ngelabi nih Pas memilih. oh nomor 3 oh tuh pemerabian Oh Merabian. oh yang kini gitu ini beberapa bingung apa no nangkil yang kita sepak anu dua kong atau 3 ada satu oh jago ngirim atas itu dua kong putra oh jalan Jalan dadah agak. Baik. oh Aci maluan yang agak bah halo Cang isi. ada jiwa apa tuh kerah maksudnya wibawan purine bal ayo ning swarga duwe masar dening widya murati saya Durus pedal ratu duaku. Dikit yang sampun saya ke. sudah makulat angawe sukartanin jaga pemedal pelungo cokorewa wibawan pelungo cokorewa nganggo bang pisan Kalindang gargi teu manah ti tiang boleh pada takeu ringajeng. Nabi menawi wenten tel wacana pacang tetiba ring sikian ti tiang durus ratu duaku. Sukses lah apal kita masih boyo kadi rasa uling gelah nualip cai ngembang gelah kadu bijani ini ngawat tuang kalian kayun gelah coba lagi nih pal yuk apal nawang boyo masih subanawa iyan gelah masemeton ngajak telu idai beli ni madag nate sungkan Nggih, aden gelah iwira dharma kian kana jek sing ada ya puliki ya tuh arakan pelungo cokor dewa sukan sampun merabian aren pelungo cokor dewa sampun merabian kalau pelungo cokor dewa punapi iyan gelah dulinan kaguan angki aneh bandile tidak sini kira bendan lakar kotak ya benyang ada skandan dan uning aja dan pelungo cokor dewa meduai rabi tanpa dalam bagus ya tiang kudo kaden lah biar tiang bocok oh pelungo dewa pasti ni senyang itu senyang si Julian gitu memilih bro mula konden ada pas wecan widi konden ada pejatuh karman lah yo oh jodoh oh iya ya gitu kira sana nggih. mapan ada pewilangan membuat pangsi daja gelah kepuri
tangkel kapitan itu kelingsir ini ada lain malu bisa dharma tangkel mah ada udah gua karawa ingat udah yang di jalan lurus ya bosan ini ya Len ya nak pemerabi sunar plus ada suatu saat yang tampil deh kalau hati-hati rapid belum keluar niko tentang tukang serap nih niko kiapal kurang dia terus serap oh ada orang kecil nah di kemudian paling dia mailah ngale beli jak sakit ini jak parakan nah biasanya beli kan muangsit ya dia dan saling bajingan ada dua yang saling rela nih puniki inde nah ijen resep rekan mengono resep apa nih panengang ngale rabi makin undang pekayun ratu ini pun api nih makin mana becek atau di tiang ngiring mapan ada syarat pemekas pun gelah mapan di nerjani lakar ada paruman di puri yang buat isin parum di kelas sih mama nah gitu nih beli sangkan tiang ada sare ngedunin beli meriki ritat kalau beli melilu kita undangnya kadisa punika Banding kedah kayu niku mande tiang sarang beli tangkel ngajar banding wenten paruman aku boleh kekena beli yang mau ngewing daging kehilangannya ya aku kan dan ya gitu kita sang mal yo terus kita masih adi hak pula ya kita tangkil loh ada nih jalan-jalan nanu dadap Begeraos gelai kapinang paman pangsidaja paman ngaturan putran gelah tangkil di diajang gelah kemudian disubunin telek tekang gelah sing ado putran gelah tangkil nak kengken paman dua gurung biang iya ini ucanan pelumuh cukur dihubur rahino di piring dia rahino di dipi sampun di tiang matur rini doyana subo paman ini sampun yang gitu mayan tiang malu wah niki napi rauh iya main ada keketo paman iya aduh jangan cara lenges belet kakek kafe telepon waduh jeneng bagus baik main tini ampun kasep di tiang ibu paman ini mami dan lu matur sisip di tiang ibu paman yang buka kene teh aleh kade rasa seperti sing man iya dian cara janine nanu masih du kita di sejerone kayu tapi mabina nasa pun iku ibu yen sing jangkep putra gelah tangkel sih sing luwung nang penaken
malu de gendongan di ceneng bagus. Dari redanto. Paman, ibu, bangnya dijang pacang manakit. Anak manakit malu manakit. Harus aja bos ya. Alan lah. Nah, aku sekarang. Nah, udiang itu mainan aku. Dia ampun. Jadi kita tidak yang Ya dia negara bangun dia tidak. Rodo sampun sah. Nah, mau melang negara ke kal negara apa kal majujuk nih. Apa ya dia majujuk kan benar-benar. Nah, kalau gro paman. Aduh, ceneng. Pedalam. Aneh pedalam dah lagi. Apa? Rapin nih. Weh, apa kehitungan? Karena idoi anak sungkan itu. Ada nih sepedang. Ya, Ada nih lakar sepedang paman. kan ya. Niki pedalam dia. Weh, suwet motong. Pamakas paman warda. Kita masih puteran ibu maka dulu. Suba jangkep dini diajang ibu. Nah ada mulai rangkat bawa sang ibu. Untang bawa si bonejani sing jadi lain. Indek napi pun gitu. Iya ibu ngelah putra dulu bukai dewa lanang-lanang. Sia bulan ibu ngadot angani dewa ni. Iya neng kapi tresna ibu kapi nangi dewa. Sing ada mau binayan. Batan mai batan kamu sing ada buka kedoni. Kiawala di pelangane jani nyan paman. Inar gama yang gelabu ke medinakan. Likat cokor gelah lakar menjalan. Angsak di sejeroneng kayon gelah paman. Sana mau kawinan. Jejah saja kayon gelah riwa kasang. Gelah meraga lingsir. Kasenggo kapinang putran gelas yang wijaksana widagde gelah. Tuh mulut gelas yang ulati paman. Apa nada bawa si dena kelingsir pinaka bisama ne tunas gelah. Raben gelah aja ni dewonin didugasi nuna. Sapuna. Apa ne antas lakar ngisi anggumi merdepuano ne dini de pamakas paman. Duai ceneng bagus wiradu. Putran gelah kaping pertama. Ini Sake wala paman sing suruh menawan. Nejane boga kene dewo. Matori dewo kapinang ibu. Kengken mako sejatine daging kayu ni dewo ni. Sobiahat kapinang semetor aden-aden ni dewo ni. Pang sidanawang. Kengken sejatine ni. Sing keto ceneng mantu. Aingeh ratu ibu aku. Yukti medaging sekadi sapunapi runtuh paucanan ibu. Aingeh pemakas ratu beliau. Rita pengan mekadi mangkin. Tidiang pinakeraben beli. Doa ning wentan runtuh baos ibun beli nekadi sapunika. Sane mangkin duru sambli matro ringajang idunake lingsir. Ringajang semeton beli nema kekali sapuni kenalar pengabeh duen. Sapunapi untang kayun beli aku. Kewantan lingang pisan angan beli sungkan mekadi mangkin beli titiang sapunapi je sadia satinut titiang ring daging kayun beli titiang satio ringangan beli aku aturi dewa lurusan bawas beli Wiyati pisan beli. alon-alon beli Mandel ijanake lingsir kawikan. Ibu Mandel pengambil duitnya daler kuning durusan beli. Ampura bahat dulu. Yukti kadi baos ibu. Sepatutnya netidiang ngelingin singasana mentus ngelingin haji. Dua belah nih.
kemahon ibu sira tanuning sungkan tiaka dipuniki rasa-rasa mata pedewekan ditantang bersidayang Ini alon-alon. makin sampun iki antuk mana kini sampun yen suwe singasana netan wetan lingike manah tiang laris Genggen sampun aku kayu ini. Iwadi Adi Wiradharma mangnem lingiring singasana Adeni dewane Wiradharma inggih sumba-sumekan di sejeroning kayu ni dewane ni. nabi awene sampun ikabu Nuwanang Iyati sampun alar meduwe pendamping maka prameswari Ini aku. Sampun api beli puniki. Ibu. Alon-alon. Jeneng bagus. Ingat titiang Apaan buka kita runtuh? Bawas belen ni dewane. Ni jani kengken. Pangseng ibu pele dari nak lingsir. Matur ni dewane. tawa kang matur sisip titiang ibu. Beli sampun api. Beli ibu. Sampun api. Boyo. Sarang ini. Jangan yo Pak. Ale ambon lepal. Tendangnya. Sopir ambon lagi. Hah? Sopir ambon ini. Plug-in ini setengah ini. Asing isi bensin. Nawa kang ibu agung risampuni titiang miragiang sekadi bos ide beli dadi subsekel kayak tiang ibu nabi kemauanan ampura yang sekian titiang reda pangaran makin titiang mentor turun ringangan ibu kemauan kadi raos ide beli dadi mentus sekayon titiang ibu nabi mak sane mengawena titiang sampun merasa ring pedewekan ibu titiang arina medewek cerikan tiang minat tanantes diasu titiang sampun jangkep alagi rapi kemauan tamangan mangkin apura yang titiang Idewo sengiring kah? titiang dinten persidang iringan kayu ibu Jeneng bagus. Titiang Nang deng ngejoh-ngejoh mai paken ibu. Di belangannya jani sing bisa sing ibu. Langgar ngeraos apa gue. Kengken di dewa. Pangseng mekelo kene. Suwung sing ada kali rasa gitu agung yang di dunia berdebuan nih. Lagu orang-orang kayon. Sami dan kayu nih ke. Hiji dan kayon. Mesti. Yang hari di Rajau. Ada di Rajau. Sia di raja. Mami cang lugreng matur sisi titiang ibu boya sangkaning tuna pakabakti titiang iringanan ibu kewantar inayang pikayu ning dungo ibu titiang goro madar rabi iya darah patut sadi sampun madar bi adip iki adin tiang ibu ampura Nana kene sen benang. Aman. Nejani ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belang ada jani. Ulen tuniat. Sing ada matur kapinanggelah. Nang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatine paman. Lagung biang. Atur anak-anak pelunguh Cokor Dewo mau kekalih mengenah ring patut itu. Oh, si doi anak sana bini dhuwur sana sungkan mangkin naler patutnya ring ragan itu.
saking hon indayang mangkin pelunguh Cokordewo mikayunin Agung putra maka kalih ide raka mejanten sampun sungkam yen pelunguh Cokordewo raris ngelepang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janone riki ring merdawana ngagongang puri merdawana iko pikayune maka kalih titiang sane ngiring kari de Raja Dewata Rabin yang pelunguh Cokordewo tua benar paman keke mangkin sampunan pelunguh Cokordewo madeg agung melingih ring Singasana ke Prabu ide pamane keke mana dia pelunguh Cokordewo rumasa ngemargian napi sane sampun marganine antuk ajen pelunguh Cokordewo rauhin perpatih iriki ring jagat merdawana panyake tedonin mereka ke desa-desa rika mau bosan sanduk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut tedonin pelunguh Cokordewo keninge nanduk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangin pelunguh Cokordewo kari nebolong kari ngitungan raga kari ngitungan ruang niko tedonin ijen mo caneng ring banyak ke ring dusun-dusun ring desa pekraman niko tedonin nabi malih presiden pelunguh Cokordewo mau pijo Sumatera ritas kalau wenten karya wenten tapi mencekang kuro asapunika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak ya diastun sing adane madeg nate ya dia durung wenten nah ya itu semua gelap paman pamakas ibu dijang kadi punika atur pekeling pengabih bini ibu ampurayan menawi sampun kapi kayu dan ibu durusan ibu paman tidak di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamane pelangane jani niko sampun dua kumpi mula antas putran gelah sekone nadag-nato dini di puri merdawana nyelahin para panyak jam kejang di Jabapuri buen besene gelah gede ibu ngidih kapinang cening di subane ceneng ada di Jabapuri nyenawa suejo ide sang yang pramokawi sido ide miragi di jejeman saget tamu belen ide wone amilah ide wone nih madan tamu ampun ibu tiang purun jelang atur ramadhan puniki sampun sade banget manahin di tiang angin api di tiang madan nade boleh di tiangnya sungkan rasutan peguna rasa menten jo mewah ratu duaku kiket paman tapi sane kemargian antuk ide Raja Dewata ringin catur pariksa punika kemargian paman sama bedo dano dua benar paman kemargian manut ring pemargin itu sang yang surya nyinarin jagat nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek nak kesami kening iya dados udah ngendang Gusti apa oh dayan dados kadi mangkin para mengalo jagat pangiling ragade nyinar niken patut sinar pangrado antuk nyinar sinak mulut tuh rado deh oh ring para seniman ane muda pangpole sinar ane tua-tua pangpole masih sinar pangnya tiang nyengkar begini pemekas ring ngangkat hidup murdaning jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis
Suk semol, dumadek tumus we cewek nyuecen mangga lanjut niki seniman tua niki pinaka dasar. Yo. Mangga presiden satu melestarian, mengembangkan ane paling penting mengamankan Niko sama tunas dia. Nah, jelekan paman Werda, kita masih putraan ibu, makan wo. Ampura. Nih jadi subuh ada nemu gelang bawa sih. Cening, kamu lungo ke Jabo. Jalan panjang, dumadek sida sekat pengabten ibu lakan keras tiang ini dibulian. Mangga sida labda kari pemargeni dewone. Pasti ke jam pacan nagingin kalifikasi dulu paman. Belum cokor dewa kayunya tuh ngerak tamu. Sejabu gelah nyelahin i pertanyaan mengejar. Sambilang masih matakon yang sakit ada di medue di mederbe tambah di mau tamu mau wastu sida yang Kenah ide rake saking mawon ratu tuagung menti tiang purun matur unduk ngaturin belum cokor dewa sekadi sengker sampun nang lintangan ring asase mando pelunguh cokor dewa sampun wenten iriki ring puri ide pamane mapikole tan mapikole tambah iki bangsuda gelah muali ben melimpatan mai kakek kopurian ini suksama paman maisan paman silakan kopurian gerasi tiang ibu dia pamit paman ya lihat lah geling Pelunggu cokor dewa diuji pangdados yano kerteh bagi orang yang siap memimpin dan dipimpin. Ibu Santi itu di mana ada atur paman wedel pasti ke benlah mirang atur paman wedel nah sejatnya pengabden gelas mulu gitu walau di taman jani gelas ini deh warna nah meladang gelas pengiblis waras kadijati mana boleh kalau kokor dewa membawasan sarang nidayari dua dan jadi tambah kau tidak boleh kau mapan kelas bumerapian DJ lah patut lah mau rahan aja gede jadi paman silakan ke taman maluna terus harus udah Gartito pisan palungguh cokori dewa ring sejeroning pikayon ini watah datu satu pitia doros nika yang napisan emang awena ngaradu saja besaktu bibi rasa ngayu bahagia saja kayun gelah ditemengan buka jalan apa buin bibi setata subakti ngiringan ukodan gelah serahina dini dipuri senit saja nyen buen nego mati bakal ajak gelah metimbang wirasa dua huko dan bibinya dini dipuri bibi ratu bagong istri iya nih ngidek pamu baktin titik rek palunguh cokori dewa dan sana menikah banget bangsa napi maler adas cokori dewa ledang rek titiang yang datus yang untuk titiang
Mangdo kantos ke Padang titiang mangdo boleh je titiang aturan ayah reng paling mau cokori dewa mai cuma lu bibi ireng dirasa bibi sabelah ayo titiang ulian tuyuh bibine serahina ngaturan ayah dini dipuri rasa kewah gelah ada selah bibi pang ada aja gelah merarausa marajani dadi ya gelah mangali selah galah bibi pemekasnya bibi ini sakonapi ada nih dan akan lingse ini dini dipuri mertebuan ide ibu matuan gelah ini sakonapi aku bagus istri ketu masih rabin gelah ini ipen gelah maka jang sayang tekian uko dan gelah bibi kewala bibi ada masih hanya sebatin gelah ratu ngapung istri tandos permakan lasiosan tahun yang cokori dewa mau batu susuk kadi makin nah biasa nih ngawinan kalau cokori dewa susuk ratu ngapung istri kadang bibi masih suka nawa ada nih dini puri mertebuan ida ibli aku ipen gelaknya pandur kadang uling makalo ida sungkan ini sayuwati ratu bagong istri mau wastu kayang jani konen presida ida kenan bibi rasa melet kayun gelah don gelah mapi dulu pang presida ida digeles kenan ya dia mau nenek makajang dini dipuri rasa sayang teken uko dan gelah ini patut kewala gelah sing bisa melaksana apa keket bahan gelah jadi medaya dan tegaran bibi matur bibi maka tak bergerak di Jakarta tabung istri sana sun setampal mau cokori dewa kali makin boyo enten nyen yo abogoh-ogoh main nih ratu beli moya ya ratu ya dajuk gitu ke jalan penahan ke jalan begini oh begitu nama lu bagus dajuk ya para depukin apa jang perjadi jalan ini gini dong ikan li beli rindu aja jang Rindu mana ikan sedang gitu paman moyo ya tong udah dadi paman newek tekel-tekel main man bisken pamane rabet gelah di paman Gogong Putra tanandar iki uli tuni gelah kairingan ban penyeruane ada sing peliagong gelah teke main man di belen gelah paman nah di yang direng beli nah kene nak iring usah pertama sih yo nggih bagenden ada nak iki wau de japo beli moyo atur ya penganggen di Bagong Putra gitu ada nah istri nih kok juga nah istri oh orang ngaturang Bagong Putra di sana di Bagong Putra niki nah istri kendan sudah cuma dua niki bibi titiang dadi sing kekenah bahan gelah dadi ada anak lo ya neng abos saput nenek nah molong rela nih kau tendawa dan anu nang dia beli jujur lain bro yang sini bro istri pulang kentang nyala lana bibi nung dewa ratu na istri makin adorang niki pengangir yang hidup Bagong Putra sing medaya saja gelah ada anak lo ngapa saput ke nenek mai ke puri saput kayo idol itu menang bilang tapi itu aturan kebori dewa ratu
paman apa? Mai aja malu paman. Nggih, punapi wonten bencana. Apa alih paman mulih? Engken. Mat lanang supaya paman ngajak anak lo. Maro paman nawang mulih. Oke. Dok kemana untuk tidak niki punapi niki? Weh, Dok malah wah dengan kena hang. malah ngimbal jenang slip jenang. Tombak beli. Dong, sak ini bos sebut dua, baru pas ingat kini bos Bruno. Dong dewa ratu, jak persis beli salah di galange, taring kelabang masih bak. Apa tuh? Galak di jalan tegarin bang, kijam. Apa sih kita gak beli? Nugen beli pesu. Napi niki beli? Niki sabut tadi. Sabut? Iya. Sira sane madue beli? Yen buat saput ini beli nang lahang. Tidak iraga. Dato si dewa mak deh. Niki saput. Ini Beli sane madue? Iya. Ambil beli. Mas Jakti. Ijo kirang idoyari. Jegeng sampun, witan sampun, bakti sampun. Idoyari tentange, bagaimana nih si Osan diambil? Yang awakin dia. Li urang-urang. Nawang unuk deh jeng. Camprek bingung cem kene. Cang bingung. Umi beli niki. Rek si tiang puniki. Ningalen reramu ngutang sangah titiang meriki ngiringan beli merabian. Dong kadi puniki beri mata parilaksan. Badina, roh sebagai istri, udah raramu udah sangat sang patung. Tapi malah sana gumanti terus nen titiang. Padang ken titiang ngiringan beli riki. Pakaian titiang pamit sangat boleh belaga gini. Jangan disini beli, kalau beli jangan beli. Sombong dia. Cintaku melekat pada dirimu. Munyi kan. Nena anu nak nena. Udah beli jempol dewo. Dikarek itu nyari. Ini kini ketika dia bingung kan ngerti dia niki. Sumarnya bija niki, sumarnya niki. Nang magalang-galangan di wong raos. Sampun nang daging mekulit kewah ben beli melut. Melarapan ben ada saput di idewo ne makte beli dot nawang. Sangkan dewo makte saput itu muastu dewo peramanti marep teken beli. Dia panggil saput ini sireng wehen. Dan merasa beli ken negaken gedebong jete belus. Angin nyaruang. Berajani mapi-mapi tenawang unduk. Tuh, mapi taniling. Iya ning yukti beli tan wetan melaksana kadi punika. Tuh kapan parakan beli nih ipaman moyo sana ngatoran titiang kocak. Yo. Sumber bencana nih, cibian kerok nih. Ini daya nih usak-usak kini sepal cibena beci gelam kan. Ada apa nih? Ada apa nih? Dengut sih ya. Bosan jauh no. Boret nak. Yo,
Yen bener pesing ngidang majalan pepetik kan bicara di bumi nah. Sira kan ngidang majalan kan kot yang ini. Majalan masa kalau pejalan cini cara kirek bangkiwur. Yang penting kan ngidang tangkil malu. Aneh sanang lame apa patut di bumi? Kamon, oh kancut, oh kena aja kan ji? Bisa. Meni lantas pungut sih mau pahit. Pungut api mau pahit? Bener. Macam-macam deh. Macam-macam bungut ciusan, buang plester bungut cia. Bungut plester itu apa bunyi? Ya. Benahang belum melaksana di bumi nah. Makanya benah bendi. Kadang ada kecapen sastra mau sah. Tapi wasista nimitante menemu mitra. Wah betul itu wasita menmitante menemu mitra. Wasita menmitante. Nah ulian benang raos ni benah. Ngos tuang cing liu ngolah timpang. Berjana teman tekan cahai. Ben besek wasista nimitante pati kepangu. Oh yang bilang bermula dikatakan asal berjalan. Yang boleh memunyi sing bukan sing mati. Sudah pelai murni. Napi pelai dia. Makan. Ada bebot padamang. Jangan dumul macam-macam. Kau suntur dia pernah pergi. Oh, sing merasa. Merasa napi. Boleh tuh. Ini apa nih? Cerai ini. Yang. Bija bakar. Nak lu mana? Lalunya. Cerai ini. Sing muno benci kematian lah. Cerai ini. Busana ada di job 5 nyen ngemang. Yang nyemak. Nyemak. Oh, ije jemadi. Di pokoknya buku keren. Wow. Si wangon istri. Niki duka belum mau sekolah barat yang amatir gini. Besepalam paman busan matur teken gelah ada anak lok nang abos saput detotonan cek nelik matan pamane subuh matur gede bet isi nelik beli wagong teneng kalau gua ke Korea wagong berabian sarang kali nah sedang menikmati sesuatu cinta yang terdagingan cemburu dan cek wagong di amatir itu wagong istri oh niki wenden busano nak lo tiang emang gitu. Aduh kok belum orang mau. Ya nasib pedih paman. Aduh kok belum orang kan cemburu. Cinta yang terdagingan cemburu tidak baca. Berarti cemburu duduk persoalannya kengkene sebenarnya sing lah daya ini sang lah kayak ini panjenengan ajen bodoh ingat masih di sana hei sekarang menang hei jangan aja guys Kanggo kan menjadi saya jadi sombong malah aja guys. Coba jadi dulu kalian aja. tambah beli. Dia kati ngeleng dulu gini, dosan kena lo. Dok, nu nyidang. Ye kali. Pemakasnya Ratu Bleagung ampura yang sikian titian dong sampun dan wenten bukti lan saksi sana nyinaya bali melaksana mau 2 para dong sampun titian digelis Bramantio ngirengangan belini ampura yang sikian titian Bleagung yang caranya hangat Ini sing mungkin bisa lah. Sire manten yang sampun wenten nama satu tarahayu pasti ke sampun merapi awinan beli ngideh marep kene dewa alon-alon turmaning saring-saringin siruning ada sebuah na wenten
sangkan beli tepuk negene gede pekenyong paras sarpenaya ngedunat leniri terus sebuah ini akan imuyo yang kadang len mungkin penaden inggih Beliagung wadah punika sane gumanti tunasityan wendane titiang makin iringan beli merabian riki ring puri mertebuana mangdane yukti beli tresna ring sikian titiang mangdane nenten sakadi mau jalan di toyone ring dakiane titiang dandan beli kemon di dalamnya titiang kutang beli asapun api sakadi bertuni puluhan mangdane yukti mesikian membesikan kayon beli nering sikian titiang pemekasannya makin beli melet mana titiang beli nyarangin paroman rike ring puri sane makin beli wenten riki beli cagin meki jabiago ini patut sekali diatur dewa ini awinan beli nadaksara nedune dewa di udiana mula kumati syarat ane patjang rausan beli mata pekerja dewa mapan ibu san beli ngemila dan paruman beli ngeniken ngentosin lingahi beli pengadak dakto di ini mertebon di sumpahnya kayun-kayunan beli asalnya dan patuh rehning cek pesakala saya beli no mau rep saat maka yang beli ngiringan saat maka beli ngadakan beli peng newaktu nah pemekasnya di taman jani dia sampunang semua dia turmaning salib arse tuaning sana mangken beli tan urungan lakar ngalih tuh kudane dewan lakar musiwana ngerarahang beli aku tambah dong madak-madak sangkalan persuacan ini sang yang pramukawi sida bendi ngaturang tambah keburian inggih beli aku iya nih ngasapu nika untang kayon balini jagi lungo mereka ngeruruh tamu titian sederengnya beli memargi nireng sandumun ke pemerajan nunasi cang rasiki bakti ring ida sang yang widiwasa dumadak sida labda karya pemargen beline presida beli ngemulihan tamu lama kane idai beli agung digelis kenak sejati mula malih iya saya mati ratu jantukan sampun saya ke titian inde kupo karo palunggo cokorido pacang musno ring pemerajan ya kolok ini sewanangan gelah lakar nilar kuri nasing kenobon bidang kadang gelah rau donya tuno pariatna pemekas ngemani hati dumadak-madak sangkanan pesuejanis kalau pangselamat ya den ratu babi putra sampuna siwania rek pangbagen titiang do kapan titiang duno kacang iring ida iari dumana-dumade madara hajam pemargen kalau kok jadi dolan ada apa jadi ngasapu nika iring medap-daban bibilah iring duno satu Umi waringin sungsang wadi rasa meredet dan petanding rasa dini di bumi ini kewah kane madan ngalih saya yang mirip perah ineroloko kadi rasa tetunang main ke bumi ini kalah sing sida bakal ngalahkan ane madan waringin sungsang nani mawena sida melah
waringin sungsane buka jane pemekas itu anaknya aku ane poraganing perhatian luweh widakte wicaksana dan penah kati pemargaan itu Sang Prabu Rahwana ide Sang Dasamuka apa buen lantas iya Agung ane ngapel kulinya gitu anaknya Agung mau kejang sekananing para ratu ane ada dini sejebakin bumi ini nganap kasor nemah dibatis ke dia Agung apa buen ane madan turak maka ane dot yang kalau usak nasib mai kau ringin sungsan kadirasa dongi liwat kadirasa nyak becak kuatas meringin sungsan pun tadi aku apa mawenang ibanyak rasa sing bani tegen yoi Agung wirek Agung sing adolen tukang ceret-ceret gede ini diwaringin sungsan siap kan nyen tuh mirip pegrimik ngerawasan Agung uleng duri ane twaro-twaro ane woyo-woyo donyen kanti mau kemelang maro pekenak Agung sudah tangan apa kata ge dot melasong cetek utang sen apa dot pasangan mau silur bon sama ada ya pokoknya kedidian memer di Capopuri reknya ada utusan itu anak Agung bangsi tangkel semangnya kali kewah kadirasa enak banget wah keluar kampurin kadirasa uang pengalit sejenak suat tinero katon tuhunan yang bumi bedan Bidagin nawagang titiang matur sisik rengangan palungok cokori dewa kumantiang titiangan tenang wata tewodanan palungok cokori dewa risat sati dosang yang kalan take pengkal lebih dobo taruh nero kadirasa mapelemahkan pun dikiring jagati sane peresido kumanti ngedesen nyati pun dipanyak bitat kalau kapedangan ingeh didiang lagi waktu rasa pesangat penanggung aja menanggung adone melah kumilah ini di waringin susah sangka nengin sing lo tua sangka nengagung kita masih sebakti ini banyak mengejar Agung sampunan palungok cokori dewa kumanti banget nyung angkat di sikian titian napi mawinan kadia sapun niko suada maning titiang pada pade
kumanting apeh palungok cokor dewa ngemargiang titah ino sang mata ratu. Dong, yen ngene bener mirip ada kengkian peklimik banyaknya kapan pulin ini. Bakung, lu gero titiang matur yang aja. Dia namangkin yang titiang matur yang palungok cokor dewa. Nienten wenten purun ni banyak rengangan palungok cokor dewa. Reng pewayangan palungok cokor dewa. Ipun sampun nienten purun napi mawenan. Ia namun niko ledang palungok cokor dewa. Reng ipun ni banyak kadi mangkin kan. Dan bino kadi pun niko sengake. Kadi mega mangudahan akan kenten ledang palungok cokor dewa. Awen wenten ke bos. Asih punya kelawaning bakti. Ledang palungok cokor dewa. Sinak ikut di banyak bakti. Reng kewentenan palungok cokor dewa. Aduh. Sugro. Dados mesiosang. Inek jatuh wadanan palungok cokor dewa. Menawi wenten sungsutan palungok cokor dewa yang pikayu. Ingat, ingat Agung kengkian raos lah. Pangsida Agung leponing jagat mertubuanone. Ingat. Mon kanti kayang jani sing pragat Agung kengkian. Apa mirip cai kuangan? Mas, carik mirip kuangan. Atur belum? Oh, kadi bos palungok cokor dewa, mangno titiang pun iki ngelebonen kewentan Jakarta rengang mertubuana. Benar. Sugero titiang. Tuaning kewentan nang mertubuana, mangno palungok cokor dewa pawikang. Sio sering kewentan Ratno Dwi Posaning uni ratu waktu. Nikel kewentan ngamong-ngamong Jagate. Nikel mawin rasa mewah. Kemauan titiang sampun lumaksana ratu. Saking silip titiang harus makin lumaksana. Enjen? Inggih. Mirip sing sida pun Agung kol mejalan. Weh, Gong. Inggih. Yen kanti Agung sing idang mejalan kemu. Meragatan bumi ini tetenan. Depan. Gelas kelemu. Pengtaen. Ratu ini mesti. Sugero titiang matur ing ajeng kanthi mangke. Yen palungok cokor dewa kantos kleboning Jakarta ring mertubuana. Titiang rasa ninten menuwe genap pinaku pengapik ratu. Dan bina pemargen palungok cokor dewa risat-sat ipun singo saking nadah ipun kameng tua. Kemohon kadipun iki bangyang titiang pacang melaksana ratu aku. Yen namun ika kewentan mertubuana. Kemohon sampun wisya pulang titiang ratu aku. Dan bina kadipun palungok cokor dewa ngebah kang taruhane ageng. Mewah palungok cokor dewa jadi pacang ngebah. Awen pun ika saking bongkol saking akah mangno berak pelan-pelan pun ika. Weh, yen gitu atuh Agung. Banglah Agung wanang jani pitung dino jani. Sing pragat pendong Agung kan Agung ni. Sinah, telah kamu ke Mertubuana, Pengtaen, ratu ni diurangin sungsang, nyerjak bumi ni dijo. Lungsur titiang bos palungok cokor dewa. Sewanang pitung rahina. Yen nenten presiden wantuk titiang berasto, titiang nenten mewali malih puri kirang puri. Yen ten kleski watengan titiang. Jalan lo. Iki. Yen sing berangkat di Agung yang mati pada dia.